Tamo tin topic ni bumong anointing. Sang bahai le man khai anointing bahai sabo tamo tawuk te deeply habla sinai. Sedikit itu kaham. Anointing. Omus bara kena toko te kiri alam bagong. Hallelujah. Tangin ke anointing hambari mana tamo. God on flesh doing those things that flesh cannot do. Bosak paitang je klaiman yawo, kaitor paitang pai klaipai mani, abunu se anointing hano. Praise the Lord. Sedikit itu kaham. Budi buzi slapka. Sadin garan borno. Neni bosak le kebel no nisadi. Piaba kaitor pai je pro samung klaipai nai. Abunu na anointing hano. Amen. Tangi anointing nang so tahu nung sisi. Without anointing chong thar chong za yaui tamo bor koroksa keplai kuke ya pishe manya. Ang Kristen ni ya pishe mau panya. Anointing kenang nge ya pishe mani aro tamo ke kaitor baitan samu klai mani manse. Haleluya. Sedang gorono. Sedang gorono. Kaitor kaham. Orang dengar. Mengucungnya ada kaitor nin bising utong di samu klaiten. Anu suzama babino nunggu tahu pil klaiton bo. Tamo. Kaitor zet baik nin bising hapai mani. Tebo nizi ni negeri samu klaiton mani. Haleluya. Praise the Lord. Kemama kutuk cini bagi tuhi tong mani. Tahu bebal lai tong baik ya. Because kaitor se samu klaiton wa ang aro kerekya. Praise the Lord. Sadi kaitor kaha. Ang liya tabu Kristo se. Hane shinai kor busuk tong aro. Bozara sujak tong. Galatia 2. Huh? Galatia chapter 2 20. verse Sapurne korang kotor ki purni. Amen. Saat ini gan beromno. Oh ketang tongai obo anglia. Ani bising tongai Kristus se. Jesus ya dari sa. Kristus se. Anointing se. Kaitoni pan se. Nubani se. Saat ini gan beromno. Oh ketang tongai obo anglia. Ani bising tongai kaitoni pan se. Amen. Come to the church. All the church. Okay. This is God on flesh doing those things that flesh cannot do. Amen. Obusak manya, obusak gebel, kaitor pagi obusak bishingo, they ningan ini panugi samuklai tongo. Abnun no anointing. Praise the Lord. Jadi kaitor kaham. Ngenze coba kaitor klai tongo angkeleng lemang tongai. Aba hai sama ba sini yeble. Kubi neng anointing no yasaksak. Kaitor ba anointing klai za. Apru sedang relax ke tongi manai. Tamale kaitor ze pru samung klayo. Te ke bukola yadro no nangya. Hallelujah. Praise the Lord. Sensar borok milui. Zoto baltik tei. Red Sea সমুদ্র অঙ্কর ফানো আর তুইনে পারে দে মালা কেন পসিবল না হ্যাঁ কোয়া তুইজাল না সে বসক তুই তো হেদা কোয়া তুইজাল না সে বসক তুই তো ট্যাঙ্কি নি তুইজাল ইনা নি তিকলাই শুনানি আমার সে বসক তুই তো আর সমুদ্র কত মানে তুই ন বরং নিজেনি ফান্ডায় খক সাওইতে কোন জায়গা রহনানি পসিবল দা পিয়াবা বরং নি বিশিও কাইতো তমারি বাই anointing তমারি বাই আসাম ভাগ্যেনখা second by. Kamu nolai bro. Hallelujah. Praise the Lord. Jadi hakim ni kamu nusadi. Borok ni bisimo je bro kaitor fai samu klai payo.
앞으로 하이키스 사몽사오니 사디 목플리카 샤비 사몽사오 에멘 하이블레 사디가이 둘까함 제리코 왈 수바이 레네 바그 부식 조라나 카모 6, 7. 수바이 레네 타kia 돌아바이 부식 조라나 카모 아 어로 타메나 어노모 수바이 레네 타우 아토라나 야콜라 게다 파파이나 티니 사자바이 tukar tora klebene ni possible ya ni no tinen jinwal se possible ya ke ajer ko wal ko ye chigi to kana koi mitar ni to kana hallelujah pia bhagye kha Chutki. hallelujah tandai anointing bishigo tomari bagai kai to ni phan bor ni bishigo tomari bagai tabuk Simon City Church nini bishigo a same anointing hapaya tabuk bebak sama haike sana tangi to hallelujah praise the Lord nang kutuk tangsa sini tabuk nang liya nini bishigo tomai anointing say kai to ni phan say hallelujah just enjoy 심isi Christ declare 심isi Christ 야프리 심isi 세시디 타스미 탕시다 사몽고 아 사몽 마게 사나이 hallelujah praise the Lord सभी कई तो कहा अनकई दुरान बेलाई का हम सको 2 Corinthians chapter 4 verse 7 2 Corinthians chapter 4 verse 7 for the church yes 2 Corinthians chapter 4 verse 7 hai phana chung cái chỗ này áo này làm sắc hai kai turaron baba hai babu porito chapter ke verse ke bozagani pordi hai phần là trường cái chỗ này áo này làm sắc hai yes mà này mang đây đọc trường cả hai này mà này hai xe hey hai cái áo phần cái đọc này giá phần áo bao sừng giá hey cái chỗ này xí đâu đó amen praise the Lord we now have this light shining in our heart our anointing Christ Christo borok tong phanya musungza bukhau apohor ta bukhau tam ito sung sawi tong sa diningan ni borok no sung saza bukha se ni sa ni kha bishimo sung sawi tong ni sa di anointing ni sa di Christ ni sa di ai to fan ni sa di we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. Rangola penjelasan, akola tamni, ha ni, rangola, gola tambah senza, ha gola pano bishingo tam kuplo, rang sakuplo. Nengke habai senanza ahani gola hai bishingo ke Kristo bishingo ke anointing bishingo ke kaita depan rangsa kai ketulung praise the Lord sabi kaita kaham busuk stop sozana church tamkul feelingnya da ha bahagi promai ninggang bona excitement atong tongmu nagelas nagera bahagi pro nang bahagia penuh musuh ini excitement nang ini bising se anointing Kristo kai to ni fan. Agak benar. 1, 2, 3 go from the church. Hallelujah. Hey, promenan. Angsa kunang take hey, ini sana ini dalam borok. Angsa kenang tay keroy. Asum lo khora. 1, 2, 3 go. Hallelujah. Hallelujah. Bumung kui sadeyo orbin borokno nang samunang zetang sadi. Makol penyatan ini sadi.
비신고 하니 사디 비신고 크리스토 anointing 가이드니 판 아멘 반능가랑 뭔가 먹을 뱅에 당사진 사디 ang baitano baitanga baitani sadi ang kolomno kolokyo kolom sadi ang keram kyo keram ni sadi ang londa ka londa ni sadi ta samon mokol pengetan sadi sadi bulan sim sadi 1 2 3 go nang baita pano nang keram pano nang kolok pano nang londa pano tabuke pano nonote mokol penyani mangla bishigo Kristo hapalka bishigo pangan sopalka bishigo kaidari pan sopalka haleluya praise the Lord ha sedikah itu kaham oroda okay. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves. Pan hunmani tebo, nini yak pupama buya, nini korang buya, mungsas buya bokai to di pansi. Abi yak ogoy pan nukzana tongo, aba korang besate pan nukzana tongo, tang male kai to di pan bishimu sengkeba, nini beba area tena tabo kai to di pansi misu kokros yunai. Haleluya. Sedekah itu kaham. Sebelum kami ni lamar ko himo, kami ni lamar ko himo. Jese area pun himo, nung khushi ke hindi, menai hindi, belai tong thoge excitement ke hindi, tang himale pan se himi tongo. Haleluya. Anointing se himi tongo. Peter ni sampliwa tang pan tong. Anointing. Apol ni rumalo tang pan tong. Anointing, nini yapiwo, nini rumalo, nini riwo, nini korango, nini bahayo. Yes, anointing from the anointing from the Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nisa my crusade to many church. Nini am my kurma nisa yang namo anointing baklay tongo, anointing from the tongo. Hallelujah. Nisa muy shongi to many. Muy shomawa anointing from it over church. Nunza tuidawi tamani. Atiidawa anointing from it over church. Nunza makwa pamani. Asa nunza guru tamani. Nini yapri nini sampli tamani by anointing from it over church. Nunza nobi tamani. Nunza chiri kami tamani. Nunza koran krai tamani. Anointing from it over church. Hallelujah. You are not ordinary person anymore. From a tani tongo, no nasuki suksa koro, nini bishuti kami swaya tani tongo, no moksa muni tani tongo, demaro kuraya kama tani tongo. Hallelujah! Obanose no anointing. You are not ordinary person. Samung chikono ni bukri kotor ni bukri jasa samung pani yagre chidi. Asaga se anointing pakai chini tabo. Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, verse 1, therefore, since God in His mercy has given us this new way, we never give up. We reject all sinful deeds and underhanded methods. We don't try to trick anyone or distort the word of God. We tell the truth before God, and all who are honest know this. If the good news we preach is hidden behind a veil, it is hidden only from people who are perishing. Satan, who is the God of this world, has blinded the mind of those who don't believe. Zikaituliko, abu porta bishigo toni zamailia. Porta bishigo nunke, abu abuka ponsula kaza, abuka rampraza roni bagisi, tangi hinge soitano shansani, bugra ni koshinai, abu haikmanga poito klaironi, bakana tam klakibka. Nokol kana klakibka. Rakshari kibika, musung pano akaplay kogno borotamo. Ha kishino sa tagimano.
rampraza keramo tagi manja neng sungsani kok kena uitungu soitani kok kena uitong aba haino hingka kini ni bukha raksaka musuh para kaito tagi mayang nai abuni bagan nini tongkor tabu soi kaito ni borok basi sungsani borok ya haleluya sari kaito kaham Perdi verse 4 tam sijak tong verse 4 khorang sirigi perdi nini khorang anointing tong church haleluya verse 4 Verse 4, chapter 4, verse 4, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Borok putok laya. Tamani henba osungsani mutai hamya bai borok ni bukha obolui tonjakha. Tebo pangke pordi, te pansri pordi, te aza pambok sinjak nangabro putok lai pordi. Borok putok laya. Tamani henba osungsani mutai hamya bai borok ni bukha obolui tonjakha. Amutai hamya borok ni mokono nuja kelai babai borok kaidono kosol Kristoni sengsasani kotoma kaham renai pohono nuglia sengsat ni kongno saya Jisu Kristono sesubrai heni sau Yes! Jisu ni bagai seng norok ni seleng heni besau Yes! Kristoni bekanggo seng Jungai kaitoni asing sesana sawi man renai pohon sungno renati ke menat pani aroni kusung ke pohon sungtul henai sanai akai dor cini bekano jengrekha. Amen, 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 amen. Hallelujah. तारमाने न असंग सारे दुईटा कैटेगरी तंबो सादी काइनी कैटेगरी सादी दुई प्रकार सादी दाल नहीं सादी दाल सांके anointing बके या प्रिशने रो ते दाल सांके बखा करा रो सॉसमा थुप जाग रो शैतान बके सॉसमा थुप जाग रो शैतान बके बखा राम प्रा जाग रो शैतान बके बखा राम प्रा जाग रो kau busikan bre dal ni tuh neng bobo dolo khobzak are you anointed sabo bai ta Kristo hallelujah hallelujah pada church palken neng kaitor pano yes korang kelai church Yes. Yes, yes, come on, church. Yakti Shaui. Don't fly So they don't fly cow. Orchestras angle manka. Yes. Mokol kana namu sungke soidani kokradi. Mokol kana namu sungke bakharak sanamu sungke sungsa vegunaldi. He has blinded the minds of those who don't believe. Okay? Neng sungsara gunali baratamba ang Kristo sabunang zagya. Hermani ko gyada.
abo haiken nang jepro sensor fasingo ya appreciate thango sosma thubri sabo bukharak sariro sabo ke sosma thubjak bote kaitoni a phanno musung phano nugida manno bo a kplayo bo sogida manino dini kemang bortang sensor kraijak because borok rok kaitoni phanno samung nangjagya sengsani tong thoksa tomo samung nangjaglai kubu ambaga ayang thanglayo do thangpro da gangka thangka jepro kipila naipro te kipile bayangi thango tangle nuk yang thangpayo ketal a sosma thubri zakmani bagai phula khlai zakmani bagai bukha raksai thangmani bagai hallelujah they are unable to see the glorious light of the good news oje koktoma kaham oje jishini kotoma kaham oje kaplaino borok musung phano tamo okay they are unable to see this about nokna musupa nogui man yosung sasano they don't understand this message about the glory of Christ borok te bujina musupa no buji manya who is the exact likeness of God Christo manetamo kaitor humani say praise the Lord hallelujah sedi kaitor kaham hallelujah kesentam bujika bushagle habai no takjak yawa bishingo ke rang sat zaman rang olau kuplong hai tabu Kristo ni pan Kristo kaito ni pan anointing kuplong nini bisingo church Oradan church hallelujah this makes it clear that our great power is from God nang saiban sidi sini pan tabu boroni sedi ang tiang lia ani simaruma solilia ani degree education solilia tawang namani kaitoni phanse sok pakyani thaniwo amen sadi kaitoni phanse hallelujah Hebrew kok by Jishnu tamhan Yeshua ni logi anointing je pro sopayo Hebrew kok by anointing to sentam loka Christ okay Greek kok by say Christ is a Greek word the Hebrew kok by tamo Yeshua Masiha sadiningan borok Yeshua Masiha okay Masiha buzikan blen sadikai do kaham abon tabuk sembage buzila kya Greek kok by je pro translate keno Christ Jesus Christ Yeshua Messiah hallelujah sadikai to kaham am bagin Christ okay they say okay John nijino bahaki singla kya ela ba porima bai we are the body of Jishu pai thang bo sakti ta tong ko sungsaro kri kya bo thang pa kya geno ba tau bo sopai bo fola anointing ba sopai tang Jishu Christ na anointing kini sabo fola kaitoni fola hallelujah our same spirit tabuk sabni bishingo amang serai tabuk tamo jeng bo body ni part anointing body ni part apa sakto already krosokanda buzaka edemana te phobzaka ami yaglo thange basoi tisai tranzaka chinthani sopai mani body sopaya anointing so sopayo nang boroni part ge anointing ni part sutures hallelujah anointing mane tamo anointing mane akan sida raka anointing mane tamo God on flesh doing those things that flesh cannot do bersak bai thang khlaiman yawo kaitoni phan noksagai kaitoni phan je choli tomani khlai tomani abonon huna anointing sadi kaitor kaham je bersak kebelo kaitoni phan noksago abonon huna anointing sadi kaitor kaham nang aba haike athai sopaijak nang serai da church hiang confused tong ko bai to tong ko sesegoro hallelujah sadi kaitor kaham Purdy Isaiah chapter 10 verse 27. Isaiah chapter 10 verse 27. Isaiah chapter 10 verse 27.
Berarti Isaiah chapter 10 verse 27. Tamni prophecy klajaka anointing ati. 아살로 니니 방그라 사가니 버럭니 허박 한의 파이나이 Thangai painai. Pula jimi. 아살로 니니 방그라 사가니 버럭니 허박 한의 파이나이 Horpak mana tamo? Bondage, burden, as a healing, as a posa, as halotam painensa. Tongrungna janisa. Tei tonglang abo pai thang pasilai. Berarti 니니 방그라니 버럭니 허박 스바이작 파이나이 bebak sebaik painai. Kebangma boroni je posa, sunso, khamya, okay, the yoke of slavery, je as sheleng, as a kebangma. Okay, jeng je bai kuplongi kaito ba haksal gitu ka abrok adino bebang notam lai sebai. Berarti, baca. 버림 mon니 가사위 탕가 Hey, okay, betul sedih. Sedih kaito kah? Or of the church. I'm pretty English background. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Praise the Lord. Hallelujah. Sadikai terkaham. Jisu asaken the cross hangau thangka. Koi bosor boyoso bod bini ministry begin klai. 30 বছর বয়স যেদিন মিনিস্ট্রি সাংছিনাই বতাম তাম খ্লাইজাকা কাইতুরবাই anoint খ্লাইজাকা আপন বিন থানিতাম সপাইকা Yeshua Messiah Jesus Christ Jisu Kristo amen hallelujah তারমানে বিনি 30 বছরের মিনিস্ট্রি জানি ও তাম কুপ্লং কাইতনি ফান কুপ্লং kaito anoint klamara anointing kuplung aba kebo ya prisheka tamuka kebangma mokol lu ya nungari seka tamuka kebangma yakum khora himani seka tamuka kebangma phala hamya ba ke kobonjaro hamani seka tamuka kebangma miracle haunu ya ba samung nukha tamuka ya bloke joto borokni pozana bini sakaru joka tamuka koinene mera zemora thazana transa pro thaise kokpungi hai thaise mungsa salia koinene ke krosaka thangka krosaka tam thangida kraka joto nini poza joto nini ze shumso ze shitra hamya je kaito ba dal salu tamani bebak ba destroy krai bai bekya pangi possible nka kristo ni bishimo kaito ni pan ko brahmani bagoi kaito ni pan mani tamo agora anointing praise the Lord sadikai to kaham nan je drug addict ni drug ya kha abun ni phan ba ya karbani ya anointing sopai ma ba se nan je suram ya kha ni sabo abo ni phan ba ya anointing sopai ma ba se nan je khoni ya kha ni sabo abun ni phan ba ya anointing sopai ma ba se nan je kebam pet hebi ko kumrungza a pet hebi soni no klika tang anointing sopai ma ba se nan kok shitra sabo da bu salia tang anointing sopai ma ba se nan ta bu sansari ga no sabri Sensari no samo lobria, tangi no kai no lao, anointing sopai ma bagi se, tangi himara chance dan serai zakha, no kai no bateri na zakha, kai ni phani no sopai ka. Amen. Hallelujah. Aba hang se ya korta ni no, anointing sopai ma bagi se ya kari mano. Sadikai to kaham. That destroyed money, asbaiza money, our manatamo, absolutely crushed, corrupted beyond use, no good for the devil use anymore. None of this Muslim parasite that touch Kaimanglia. Hallelujah. Sadikai Durkaham. Shoy anointing receive Klazaro, Boronka Gaplairo. Azago soidan samungo tepana bagi ba samung klane bagi ti mung sapani no lama manya bikango. Hallelujah. Just abahida. Nang believe the klai. Ni lama udinka. Nang sudah selai zakha. Ni bad habit to karkada. Ni kok shidra karkada. Ni wan sumur shidra karkada. Kebangman nang kerak sakra ni toman aran nang khori phaida manka. Tamar kai to samung klai dong ka nang believe klai sidi. Kaito samung klaiman kadin lang mau. Sadikai to kaham.
Luke chapter 4 verse 18. Luke chapter 4 verse 18. Luke chapter 4 verse 18. Subrani Falano Kobuza. Great of Nitaniwo. Kotamaka Hampina Bagui. Wana Chonka. 가사로가 갱만이 아니 너희가 누구라니 그 숲사로 너 비옥나니 아니 Praise the Lord. Tuloy ang pag-uwasya. Ay ito kaham. Hallelujah. Verse 18. Verse 18. Church. Nanakorada. Hallelujah. Hallelujah. Subrani polano kobolza. Tani hinke. 그리로미 타니 코토마카 한 비나바그 보아노 총카 가사가 캥나니 너겨로나 누구나니 그 숨사로나 비옵나바그 비아수그라이 비니 보럽노 카이로나 한마니 아살니 코 사클라냐바그 보아노 로호카 할렐루야 21 앞으로게 보보로나 하이니 사사카 디니 너로 에란방이 크나 프루노 어머 낭파이카 너로세 카나이 동만이 사이만디 너로 에노인티 클라이자카 너로 피옥자카 너로 수라이자카 너로 아세 카자니께 캥자니 아크토아예 투고자카 어라 에란방이 다이렉 사자 verse 21 당사 verse 21 당사 the scripture you have just heard had been fulfilled this very day so 카나마 로글로그 따모카 fulfills카 땅을 사이동에서 사보 지수 그리스도 뭐 에노엔티 클라이자카 네 숨소는 스강나니 제 아 미션오버 엉컬자 하이크슨 다보 보디는 바살라이자 2025니 어거스트니 2 바살라이자 부프로 after 2000번선이 야구로 서로 바살라이자 만에 사몽 already 파이작 자고 서로 아수라이자 아버님 방에 와는 사나야 사몽 스파이 카바 야과 걸어보이 뻥터를 깔때는 먹고 싶어하면서 할렐루야 자기가 몰라 파이를 개배하는 소리 라이자가 꿈파는 그렇게 하는 사디 너무 감사치니 사디 너는 그리스도를 보여도 그럴만이 바이 그 다음에 보여도 그럴만이 바이 보러 농사 다웃 그렇게 수브라히는 것이 많이 바이 너무 당삭스니 사디 아버 능마대 뭐 당사는 뭐 당사야 아무 때와 아마니 하는 사디 다운 뭐 당사바 뭐 당사로 바하게 동아바게 동나바게 시니 사디 뭐 캐나이 고서 사디 보러 다운 뭐 당사바 바하 아뭐 당사로 바하게 동 아바게 동나바게 시니 사디 사디 님가는 뭐뭐 다운 뭐 당사로 비와는 나바기야 뭐 당사로 바하게 동아바게 동나바게 시 사대는 가는 건가 콘조가라 당사디 뭐 당사로 가까이 되는 건가 썩어서크라요 뭐 당사로 그 숨속 크라냐는 리아데 리사디 숨속 땀는 거 그 사이만 리아 리사디 바로 가까이 되는 건 구속 가이 되는 사파야 뭐 리사디 뭐 당사로 그 리완 리바게스 야페 쇼 리사디 뭐 당사로 그 사파리 리바게스 디아로 리사디 그리스도 사가 사동자만이 하이 뭐 당사가 어떻게 사부는 그리스도니 바리 사동자가 바리 스피아라고는 사들 아멘 아멘 on the church nengora the church sabi kaitor kaham ani kaitor ane belai ke hamsago hallelujah Christian means more than just followers of Jesus it means okay, it means the anointing in his house. Sorry, kayo ka. Christian naman ako just jishon ro thari to kabuya. Hay diba? Yung paratam sa na Christian na yes, tangi because I follow Jesus Christ in his house. Ang jishon ro tharo. Jishon ro tharo man ako Christian. Yasan dia Christian. Christian man tamo anointing. Christian ni body ni padang mani. Anointing ni body ni padang mani. Ako si Christian. Hallelujah. Hallelujah. 다음 서방 사바 그리스도 그나 보스 크리스천
Taman tamo Kristo mana se anointing menang mana tamo Christian. Yes. Tamo Christian mana za Jishu no thara bahaya. Tama Jishu no thara joton pheling bakya. Ingat dah? Peter pheling ada, Sagar pheling ada, hazar amai masalah robe. Aruti ba amasa be thamakya. Berjoton Jishu no thara dah pheling bakya. Tiba jet ini simi pola luklai jaka. Tamu no thara bakya. Anointing no thara bakya. Kristo no thara bakya. Kristo benang bakya. Apun zikir no pano surulia. Tidak sebuah suruba. Eva pano hihiya. Nang Jishu ni dah. Yang Jishu ni sawo. Nang Kristo ni dah. Yang Kristo ni sawo. Nama petanai. Nang petani. Tama Kristo ni yang kaya sawo. Praise the Lord. Hallelujah. Jishu no thara failing nai. Biar Kristo ni body ni padu nai. Kau par failing nai. Thang thang basai nai. Sakiri nai. Kutang pura sakiri nai. Tidak pura sakiri nai. Hallelujah. Sadik itu kaham. Angin dia ni sadik. Very special ni sadik. Amen. Hallelujah. Sadik kan orang Kristen apa sahaja Jishu no thara humani ni sadik. Anointing orang humani sadik. Amen. Amen. Over the church, Philippians chapter 4 verse 13. Philippians chapter 4 verse 13. Philippians chapter 4 verse 13. Pardon. I can do all this through him who gives me strength. Amen. Pokoknya boleh tu di. Krista Allah, Pandromata, and Bebagono Soimano. Amen. Paul English bahan hai. I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Paul di Bangla baik. Paul di Hindi baik. Hallelujah. Padapat. Kaitu kaham Philippians chapter 4 verse 13. Philippians chapter 4 verse 13. Poli kau poli. Poli tu ni tak hati. Tak kasih bahasa sok kasih berat. Kalau kau tu poli kau sah. Kristo ana Kristo na phanuma bai. thang ma bai. Bebagono soy mano. Ang bebak no Soy mano. soy mano. Okay poli. Teisha English bahasa poli nai. I can do all these through him I can do all things through Him who gives me strength. who gives me strength. Sedikit terkaham. Pasal Philippians chapter 4 verse 13. Sedang bebab nak kelai mano. Sedang garam orang bebab nak kelai mano. Popok zaman sesadi bono. Ang anointing orang bebab nak kelai mano sedi. Kristo ya firman bebab sama orang kelai mano. Ang bebab nak kelai mano. Kristo ni panani lagi toma bagai. Fokus tu kelai disinadi. Ang bebab nak kelai mano Kristo ni panani lagi toma ni bagai. Ang bebab nak kelai mano Kristo ni panani lagi toma ni bagai. Ang bebab nak kelai mano Kristo ni panani lagi toma ni bagai. Sidas nanya berasa. Terus fokus tu kelai nasi berani ya. So the Philippians chapter 4 verse 13. Philippians chapter 4 verse 13. Ang bebab nak kelai mano Kristo ni panani bisi toma ni bagai. So the ang bebab nak kelai mano Kristo ni pan ani bisi toma ni bagai. So the ang bebab nak kelai mano Kristo ni pan ani bisi toma bagai. Asal yang bebab nak kelai mano Kristo ni pan ani bisi toma bagai. Toma ni bagai. Sabu siri kau bahasa wis kanai. 1, 2, 3 go. Kalau sebahasa ni tisari. Haleluya. Sabu pulang nai. Philippians chapter 4 verse 13. Hey. Ang bebak lo khay mano. Hey. Kristo ni phanan bisingo tongma bagai. Wow, ya berkata kau berani. Sabu tong. Philippians chapter 4 verse 13. Hey. Ang bebab no kalimano Kristo ni panani bisingo tong babagay. Wow, sabu tong. Teachers. Ang bebab nak kelai mana Kristo ni panani bisi tong mani bagai. Sadi. Ang bebab no
반 안에 미시고 덩어리 바기 바리 때 크로스 서부터 에이 사리 Ang bebang na claim ano. 아수리야 바사위 제 사네 바사리 Philippians chapter 4 verse 13. Ang bebang maglaiman Kristo ni panan bising at ang mabagay. 에이 Philippians chapter 4 verse 13. Ang bebang maglaiman Kristo ni panan bising at ang mabagay. 프레스 로 야 바카도 카우드 방 바기 때 사부터 차스 때 사부터 Philippians chapter Yes. 4 verse 13. 에이 그리스도의 바라를 미시고 덩어리 바기 야바 가도 카루레 차리 Philippians chapter 4 verse 13. 에이 Ang bebang na claim ano. Kristo an bising o. Tong mabagay. 사디 앙베고는 Ang 클라이마노 bebang na claim ano. 그리스도의 바라를 미시고 덩어리 바기 Bising tong mabagay. 앙베고는 클라이마노 그리스도의 바라를 미시고 덩어리 바기 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 사디 그탕 Ang bebang na claim ano. Kristo ni panan bising o tong mabagay. 와우 그리스도 떼셔부터 Maglaiman Kristo ni panan bising at ang mabagay. 예스 떼셔부터 Philippians chapter 4 verse 13. Ang bebang maglaiman Kristo ni panan bising at ang mabagay. 예스 넥스트 아멘 프레이즈 더 로드 Ang bebak na klaiman at kisan panan sa kutong bagay. 아멘 프레이즈 더 로드 Chapter 4 verse 11. 버스 13 하이 Ang bebang maglaiman Kristo ni panan bising at ang mabagay. 프레이즈 더 로드 떼셔부터 떼셔부터 Ang bebak klaiman kisan panan bising tong bagay. 프레이즈 더 로드 떼셔부터 와우 떼셔부터 Wow. 와우 떼셔부터 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 아멘 Amen. 사리 아멘 아멘 프레이즈 더 로드 프레이즈 프레이즈 더 로드 프레이즈 더 로드 떼셔부터 프레이즈 더 로드 아멘 떼셔부터 아멘 아멘 프레이즈 더 로드 떼셔부터 아멘 아멘 사디 아멘 아멘 떼셔부터 프레이즈 더 로드 Ang bebak na klaiman at Kristo ni panan bising at ang 아멘 떼셔부터 떼셔부터 프레이즈 더 로드 떼셔부터 아멘 아멘 떼셔부터 와우 아멘 프레이즈 더 로드 떼셔부터 아멘 떼셔부터 Philippians chapter 4 verse 13. Ang bebang maglaiman Kristo ni panan bising at ang mabagay. 아멘 아멘 떼셔부터 떼셔부터 예스 예스 처치 아멘 아멘 떼셔부터 Ang bebang na claim ano. Kristo ni panan bising o tong mabagay. 프레이즈 더 로드 떼셔부터 처치 또또 떼게 파노 13 앙베바로 클라이마노 그리스도의 바라는 비시고 덩어리 바기 프레이즈 더 로드 예스 안클 ফিলিপিয়ান 4:13 헤이 খ্রিস্টের শক্তি আমার অন্তরে আছে আমি সকলেই করিতে পারি 아멘 프레이즈 더 로드 떼셔부터 와우 와우 프레이즈 더 로드 떼셔부터 Ang bebak na klaiman ani Kristo ni panan tong bagay. 아멘 떼셔부터 Philippians chapter 4 verse 13. 예스 예스 Ang bebak no klaiman Kristo ni panan bising at ang bagay. 아멘 떼셔부터 Ang bebak no klaiman 예스 예스 Kristo ni panan bising tong bagay. 아멘 떼셔부터 아멘 아멘 떼셔부터 할렐루야 떼셔부터 예스 떠나시니 깨물어 바서디 미니 라이트 타임 하고 예스 디클레어 클리어리 가네 샤부터 예스 아멘 아멘
Yes, come on, basa kata kita langsung nih. Hey, verse 13. 13, nih, sorry, post sini. Ang bebang lo kay mano. Kristo ni pan, ang bisyo tamo ni bagay. Amen. Praise the Lord. Kesha tong. Yes, the basa na palte. 1, 2, 3, go. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kesha tong. Hey. Amen. Praise the Lord. Kesha tong. Amen. Kesha tong. Ang bebano klaimano Kristo ani bisyo tamani baga. Amen. Kesha tong. Yes. Bebano klaimano Kristo ani sabo tamani baga. Amen. Praise the Lord. Kesha tong. Ang bebang kaimano ang Kristo pan tomale. Amen. Praise the Lord. Kesha tong. Yes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kesha tong. Koran pa. Geri dan nunggu. Masai bejaga. Ya mau koran lagi balik mo. Kesha tong. Kristo ni pan ani bisyo tamani baga. Amen. Mana beli? Yes. Sorry. Amen. Praise the Lord. Idol kahan. Kesha tong. Hari sebab ke bahasa lain. Praise and worship team come. Hallelujah. Shakatala rabaste kere. Shuridi. Rakatala rabaste kere. Hallelujah. You are not an ordinary person. Nang anointing Christ at say. Christian ipangalan say. Idol ipangalan say. Swami nasak say. The price say. Zote kanyo samu suka bagi say. Hey. Rakatala rabaste kere. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Come on, church. Hallelujah. Oh, hey. Come on, preachers. Hey. Tetapi, anggota Clement tamu sejak kemana? Jisuni bisik deh. Tamu anggota Clement ini 2.0. Tamu second version. Anggota Clement Kristus ini bisik deh. Right the church. Senabel dan kah? Sini bersama betul mistake yang kita buat berenda tangsinai. Hallelujah. Come on church. 1, 2, 3, go. Cristo mi Vicente. Come on, church. Cristo mi Vicente. Mania pane, sobrance. Mania pane, sobrance.
Shekindaramaste. Shekindaramaste. Rekindaramasha. Beni sabırlardı. Şuri hanım şuraya bak. Rabi dediğini sabır. Aydın sabır bak. Rabi dediğini sabır. Rabi dediğini sabır. The praise in the honor of God. His favorite personally. Rabi. Rakatavara bastaki. Hallelujah. 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 Chokara singsaro, kasha susunono. Chokara singsaro, kasha susunono. Yeshua, Yeshua, Nusimino. Yeshua, Yeshua, Nusimino. Chokara singsaro, kasha susunono. Yeshua, Yeshua, Nusimino. 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 Yeshua, Yeshua, no, Yeshua,
수 없는 예수와 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 Please, katsama. As a church. Asudi, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Rakatalarabastiki. Hamal dikaidoro. Oh. Relax. Hamal dikaidoro. Thank you. Peace. 각성만, peace. 그리스도의 각성만. Yes, 그리스도의 각성만. Relax. Kaitan humble. Oh, Rakatalarabastiki. Oh, hallelujah. Thank you for everything. Thank you so much, Lord.
Thank you, Lord. Thank you. Amen. Jadi next session cengai dostawo. Obising otam samut dia klesareman sarelbi.